Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Wallahi board Panyai district ke East Jaintia Hills kalakin taj ban ai jingbet ya ke jingyat paj ba Henry ke Jaintia Coal Owners Miners Supply and Workers Association hak step jong ke South Rek Unailan arja arpenrio kalapin long na ke jingyalang bajai jai hakmat ke kherdop jong ke office of deputy commissioner ke district ban dawa ke sarkar bakan pinbet no ikimat jing dawa ke be day bat ke kamti doyong ke bla sa teng la slem Hagani ke jingalang la sakhi ke jingwan ishim binta jeng ki long kemi ki rangba bat ki samla ki bara ki banner bat plakat bandawa bade ben plebiang no ke kamti do yong hapo ke district Hadin ke jing kendu ba additional deputy commissioner uba E Nongbri u president ke association uba Marshal SB Biam habakren jikila pathai khubor uloong bagi board penyai district kala pentikna bakin Shimkhia ke jingdawa jong ka association Henry namar ke jingjur slap ke Jingkular jeng ki bor penyat district ban Shimkhia ki man ke sinjok kalarai ban penkut no ya ke jingye ki jongka ula pen tebru ba ka association kalada ban IT ya ke jo ke dor khas ya bun teli tanat sarkar kin thop ya ke Ministry of Home Affairs ban kin tu ya ke sarkar bakan play biang no ya ke kamti doyong ula maham ru balada ke sarkar kam Shimkhia balada kampen urlong ya ke jingdawa ke sinjok kan sa sedang biang ya ke jingye ki hakisngi ban wan hadin bang iwan yi kendu ba EDC ba armki EDC nomor Kyrwoh ringi ba Shimkhia gi issue jongi jong JCOMSWA nomor ngi budi ni issue na do por bangasatan adu menta meni gi pajba la bun mahagi buwan rali henry na menta ka daw jong slaba bun gi pajba ba shong station chini mo ba khet banu gipli henry ngin haban senge issue menta nomor ba ka bor jong slaba ngali ng district ro kala ringi bakan Shimkhia ya ga issue em ke pajba tum dunar wan hi nga yu hi kibun pajba namar ka daw slap ki shong please kan stu kibun ma pajba ke dang wan mapun ngi mentar nang bun pun hanrei ka daw hi ngi hap sang thu ki jing problem pajba ro namar ba tin sha slap ki pli ki long kemi long par long ba e tenrei nagaliang district lo kala hi yang bakin fa sigi department repair ya ke issue ke jingdawa chungi em ngiti ni budde ni ke issue ke berim hi ni ko aban pli duyong namar ki kot kislar ni la de bolot cha di department repair wat cha home ministry ni la de pa tenri ya ke issue chungi nginam randin bat nila kan sha yo EDC mene ba lada pim Shimkhia ge ni kam lada pim tip ya ke sarkar la de ke borg bahalor ma ngin semi biang ngin seki biang arsin nginam chong thai ngin yaki be hadu banjo em ye kata de giwi shir ngam ko ban comment sai ki clear ka ju ignorim manir ka ju ignorim ini trelang da de ga por ga mo se banong comment ni kata comment ni te ngim ko arban comment em ha disi council te namar ni layo ka Jingkular namar ru shwang ya ti namar ngi tip shai ba da disi council de ka state ka wat ka de ban ya dai khndia ku shep chungi te naleng chungi la diman show bangan syatkan bat ki tim jungi kumne berkhai ni donlang akato por ni dimane sarkar ba de benchna ani po disi council ka hoj kowe ka Jingkular ka sarkar kala urlong namar ka kala pelong ansia disi council kila long session special session tang nam ta duyong habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya